Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Kongo bajya gusinya amasezerano tariki ya 4 z'uku kwezi. Yego. Ariko se kuki u Rwanda rwasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo barwana? Icyo ni kibazo abantu benshi bakunze kwibaza nakoze kukigarura kuko no mu gihe cyo gusinya amasezerano baravuze ngo u Rwanda rusinye gute niba rutarwana na Kongo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka ngisubize babiri, umwe akaba Ubushinwa undi akaba Amerika. Ni bande bari kurwana icyo kibazo ndumva tugisubije. Muri Kongo kugeza ubu ni bande bari kurwana ndumva kugeza aho tugisubije. Kuko aya masezerano ya 2025 ingabo za East Africa zavuye muri Kongo zite, SADC yavuye muri Kongo ite, abacancuro bavuye muri Kongo bate, kugeza uyu munsi ubwo turi kuvuga Burundi na Uvira n'Abashinwa gusa. None biraba bisobanuye ku Burundi rero gufata Uvira. Bo reka tugisubize twifashisha amagambo amugane ya Zefrini uri ambassadeur w'u Burundi mu muryango w'abibumbye. Ejo bundi yaravuze ngo gufata Uvira n'ubushotoranyi bw'aka kanya kuri leta y'u Burundi ku buryo budashidikanywaho, ku buryo bisa naho ari ukuvogera ubusugire bw'u Burundi. Ibi bintu wenda badukurikiye ni nko kuba woroye inkoko. Mu mboni zawo ubona AFC/M23 ishobora kwinjira mu ntambara yeruye n'u Burundi. Kuriya yafashe Uvira ikaba baturanye. Ubona intambara hagati y'u Burundi na leta y'u Rwanda iri bushoboke. Abadukurikiye mu nyemerere kino kigabazo Alex abajije tukigabanyemo ibice bitatu. Burundi bufitanye ikibazo n'u Rwanda. Yego. Burundi bukagena ikibazo na Red Tabara. Kandi Burundi bukagena ikibazo na M23. Amerika izazana inkiko mpuzamahanga zashyiriweho Kongo kugira ngo bino bintu byana hirya bikemuke. Byanze bikunze bazafata abantu barundarunde banage muri izo nkiko Amerika izaba yashize, kuko hari umuntu byanze bikunze ugomba kubazwa ikiguzi cy'amaraso y'abantu bapfiriye hariya. Gusuzumisha imyotsi ku binyabiziga mu Rwanda byaratangiye, nyamara imiterere y'imodoka yemerera kuba idatumura imyotsi irimo nihumanya umwuka duhumeka. Moto ikagira inkuru rero. Nibyo rwose kuko iyo myotsi iterwa no kudakorera imodoka maintenance mu buryo bwuzuye, hakoreshwa amaproduit yabugenewe arimo ama additives n'ama prolines, kandi ibi bituma ikinyabiziga gisaza vuba. Abafite imodoka zikorerwa muri Korea nka Kia na Hyundai n'izindi modoka zikoranabuhanga rigezweho z'ama hybrid ndabarangira muri Auto Korea Maintenance Limited. Aha niho hari abahanga bazobereye mu gusuzuma no gukorera maintenance imodoka bizifasha kurushaho kuramba no gucukubira n'ibindi bibazo nko gushyuha, gucika intege no gutumura imyotsi, bikaguhoza muri control technique. Ziga mu mwanya wawe n'amafaranga ugana Auto Korea Maintenance Limited kugira ngo bagufashe uve muri control technique uciye ukubiri n'icyo kibazo cy'imyotsi. Dukorera igikondo kuri Mereze ya mbere iruhande rwo kwa Padiri. Hamagara 07 86 20 60 54. Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo nababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya company Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi company yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Turabasuje, turabifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese mukunda kandi mugakurikira Primo Media Rwanda. Nge mwumva na Alex ntawigenera, ndi kumwe na Kanija Jean Dodi. Kanija Karame, ikaze ni karibu mu rugo rwawe nanone. Mu rugo rwacu n'abadukurikiye hano ni mu rugo rwawe. Ya nongeye kuguha ikaze rero ku muryango mugari wa Primo Media Rwanda. Ubushize bwo nari mu kiganiro n'umuvandimwe Ayub, we twababwiye ko warwaye, ariko Imana ishimwe ko twongeye kukubona. Hanze aha hari malaria, abantu bitonde cyane. Sinzi niba wenda we aho utuye nawe hari. Ntabwo ihari cyane. Ariko nabonye ibinini byayo byarahindutse, ntabwo nari mbizi. Ibinini byayo byarahindutse. Umuti wa malaria, umuti uvura malaria warahindutse. Meruka ariho byandi by'umuhondo. Aya warahindutse. Hari n'ibice bimwe na bimwe nyine quarteme zitagikora. Bitewe na malaria muri ako gace. Ariko sava. Nuko rero urwaye Uvira warayifashe.
narabikurikiraga Uvira warayifashe ngire ngo di warwaye hano n'ikiganiro ngire ngo twari twakoze ubwo nari ndiyo cyagihe uri Kamanyo ese Karenje ubundi tutaratangira muri Kongo iyi ntambaro yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mbere na mbere yuko Uvira bayifata na mbere ya biriya bice byose iriya ntambaro ubundi muri politike twayita ngo iki intambara muri rusange iyi ntambaro nyine mu burasirazuba bwa Kongo urebye hari kurwanwa wenda intambara twakwita muri politike war beneath soil. Ubwo muri politike ku batazi ibyo bintu bya politike ni intambara aho ibirwanirwa biba biri munsi y'ubutaka. War beneath soil cyangwa se struggle for control over underground resources. Aho abarwana baba barwana bagira ngo bakontorore ibiri biri munsi y'ubutaka, baba barwanira hejuru y'ubutaka ariko ibyo barwanira biri munsi y'ubutaka. Bitandukanye n'intambara zisanzwe zindi aho usanga abantu barwanira kwigarurira igice runaka, kwigarurira ibi nibi. Byo ibirwanirwa biri munsi y'ubutaka ari byo bigamijwe kwigarurirwa n'ibice birwana. Niko ngira ngo muri politike twayita baba barwanira hejuru y'ubutaka ariko ibyo bakeneye mu ntambara yabo nk'umunyago bizaba biri munsi. Hari ahandi byabaye se kuri iyi si cyangwa muri Afurika? Ziraba izi ntambara nko muri Sudani y'Epfo abantu barwaniraga gucamo igihugu ariko ibigamijwe ari peteroli munsi y'ubutaka of course. Ya Sudani y'Epfo abantu bagasubiranamo n'amabuye n'ibiki byose biri munsi y'ubutaka. Ahenshi biraba nka Amerika muri Afghanistan, muri za Iraq yateraga igamije biri munsi y'ubutaka, ntabwo yabaga igamije kwigarurira Iraq ngo yitegeke. Nubwo mu buryo mwe cyangwa ubundi wabakeneye ko hajyaho ubutegetsi bwumvira icyo gihugu kiba cyarwanye, ariko by'umwihariko kiba kigamijwe ni struggle for control over underground resources. Nyine bayita muri politike wo beneath soil. Kandi mbere uko twinjira muri Uvira nanone kuko niho tugiye kwibanda, ariko na mbere yaho havugwaga imirwano muri hano muri imisozi n'ubundi miremire. Turibuka ko Rubarika, imisozi ya Rubarika n'ubundi nayo iri hejuru ya Uvira. Iyo misozi mbere uko bajya gufata nyine Uvira nyine zinari yabanje gufatwa, niyo misozi ndetse yanafashwe na mbere isinywa ry'amasezerano na Washington. Rero muri Repubulika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda na Kongo bajya gusinya amasezerano tariki ya 4 z'uku kwezi. Yego. Ariko se kuki u Rwanda rwasinyanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nibo barwana? Icyo ni kibazo abantu benshi bakunze kwibaza, nanakoze kukigarura kuko no mu gihe cyo gusinya amasezerano baravuze ngo u Rwanda rusinye gute niba rutarwana na Kongo ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko reka ngisubize mbanje nanjye kukubaza. Muri Ukraine Putin ari kurwana na Ukraine cyangwa ari kurwana na Ukraine mu izina rya OTAN? Ari kurwana na NATO. Ari kurwana na Ukraine mu izina rya OTAN, ariko mu buryo butaziguye. Rero iki kibazo cyo muri Kongo no mu burasirazuba bwa Kongo kirenze kuri leta ya Kongo na leta y'u Rwanda. Abantu bagisesengura banakivugaho bajye babanza bashyire en evidence icyo kintu. Kirenze kuri leta ya Kongo, kikanenze leta y'u Rwanda nubwo arizo zasinye. Intambara iri muri Kongo ni bya bindi mu ntambara yo gutita igihugu kimwe cyarwaniraga ibi mu nyungu z'ikindi runaka. Donc niba mbivuze neza, abantu baribuka za UNITA na za MPR muri Angola, basavimbi barwanaga, umwe urwanira communism n'urwanira capitalism. Abantu bazi ibya Korea zombi zirarwana ariko ntabwo umenya ngo ziri kurwanira nde, irarwanira ibi n'ikarwanira ibi. Imwe biri ku ruhande rw'ibi, indi iri ku ruhande rw'ibi. Mu 1974 muri Vietnam bura habaye Vietnam y'amajyepfo n'amajyaruguru, nazo zararwanye ariko bamwe barwanira communism abandi barwanira capitalism. Hari intambara ziba umuntu ntukahita uzirebera mu kuvuga ngo u Rwanda na Kongo basinye ari bande, basinye barwanira nde muri iyo ntambara. Nicyo rero nari ntangiye kukubwira, bamwe usanga barwanira iki abandi barwanira iki. Bivuze ngo kuba basinye ntabwo mpakanye ko basinye, ariko bararwana mu nyungu zande, basinye mu nyungu zande. Aho ngaho nicyo wenda nasubiza abantu bakunze kwibaza ngo u Rwanda rwasinye na Kongo batarwana gute, cyangwa Kongo yasinye n'u Rwanda atari rwo bari kurwana gute, kubera iki? Ubundi se kuki u Rwanda rujya gusinya kandi rutarwana? Kandi aricyo ndi gusubiza. Nuko ngo Korea zombi zirarwana, ariko se zirarwana mu nyungu za Korea ya ruguru n'iyepfo? Oya.
hararwana Empera na Unita bararwana mu nyungu zandi nandi. Mbwira muri Kongo hararwana bande kubera ko aho ngaho uravuze ngo muri Korea y'Epfo bararwana cyangwa Korea zirarwana ariko babizi ko biri kurwana sibyo muri Kongo bararwana hagasinya u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ariko abarwana muri Kongo tukavuga ko ari M23 we ntanajya kuri ibyo nibyo barwanira nabo n'inyungu barwanamo hakarwana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na M23 kubera ko M23 itajya Washington gusinya nubwo iri Doha hakajyayo Repubulika y'u Rwanda. Alex nge ntabwo nahakanye ko abasinye bari kurwana ahubwo ahantu nshaka ko dushinga umuhati abarwana bararwana mu nyungu zandi ubundi cyo nicyo kibazo umuntu akwiye gusubiza ntabwo ikibazo ari abari kurwana ikibazo bararwana mu nyungu zandi kubera ko intambara zirwanwa nyinshi muri Afrika abantu barabizi ko atari iz'abanyafrika ngira ngo icyo cyo ni ikintu kiri clear umuntu ukurikira politike ya Afrika kwiye kujya abanza kumenya niba muri Tanzania habaye imyigaragambyo niba muri Uganda habaye imyigaragambyo niba muri Kenya habaye imyigaragambyo niba abajihadiste bari kurwana na leta ya Burkina Faso cyangwa ya Mali cyangwa ya Niger bararwana mu nyungu zandi icyo cyo ikintu umuntu wese ukurikira politike ajya abanza kwibaza ngo abarwana bararwana mu nyungu zandi gusa ibindi atangira kugenda bishakira ibimenyetso gahoro gahoro nge ntabwo nahakanye ko abasinye bari kurwana ahubwo bari kurwana mu nyungu zandi nicyo cyonyine nashaka ko dusubiza uyu munsi banza wibaze ngo turi mu kinyejana cya kangahe Alex uyu munsi turi mu kinyejana cya 21 sibyo ubuhangange burimo buragenda busa naho buri kwimuka buri mukabujya mu ikoranabuhanga buri mukabujya muri AI buri mukabujya muri technology buri mukabujya mu marobo intambara rero intambara muri uyu munsi intambara ziri nk'iyo ntambara iri kurwana twayita economic welfare intambara y'ubukungu no kwigarurira ikoranabuhanga naho isi yerekeza hari intambara zindi zagiye zirwanwa mu binyejana byagiye bishira abantu barwaniraga kwagura ubutaka Ottoman Empire ikaguraho nyine ubwami bwayo butegeka za Roman Empire bikagenda birangira ariko intambara z'ubu ngubu zirimo zirarwanwa hagamijwe kwagura imbaraga mu bijyanye n'ikoranabuhanga reka tugaruke gato ngiye ku bararwana mu nyungu zande ni bande bari kurwana ubwo nicyo tugiye gusubiza yego iyo urebye mu 2008 twize kugikora iki kiganiro ngira ngo nge nawe leta ya Kongo yagiranye amasezerano icyo gihe yobowe na Joseph Kabila uyu nyine Kabange yagiranye amasezerano na leta y'Ubushinwa mu bijyanye no kubyaza umusaruro amabuye y'agaciro ahunitse muri underground munsi y'ubutaka nkuko twatangiye tubivuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ayo masezerano yarakubiyemo ibijyanye n'amabuye y'agaciro no kubyaza umusaruro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uyu munsi nubwo bidakunze kuvugwa ariko uyirebye muri context y'ubukungu Ubushinwa buri imbere ku isi wareba muri context ya production Ubushinwa buri imbere ku isi wareba muri context y'igisirikare Ubushinwa buri imbere ku isi nubwo ku rundi ruhande bwifashisha igisirikare cy'Uburusiya mu gucinyiza leta zunze ubumwe za Amerika Amerika rero yarabibonye ibyo bintu ko birimo biragenda biyikoraho hirya no hino ku isi nk'ubu Ubushinwa bugenzura 70% by'amabuye ari munsi y'ubutaka bwa Kongo binyuze muri ya masezerano ya 2008 leta ya Kabila yagiranye n'Ubushinwa icyo kintu ntabwo Amerika ishobora kukihanganira nka superpuissance twari dusanzwe tuzi sinzi niba none ntangiye gusubiza neza cya kibazo ni bande bari kurwana hanyuma tukaza kuza gushaka buri umwe ari kurwana ku ruhande rwande icyo nakubwira rero nuko Alex iyo abashinwa bari kurwana nka gutya uribuka Amerika ijya muri Iraq ijya no muri Afghanistan yohereje y'abantu yoherezayo n'amatiriyoni y'amafaranga kubera ko yohereje abasirikare ba Amerika standard bakabaye babaho muri Amerika niyo standard bagomba kubaho bari mu butumwa bw'akazi rimwe na rimwe ishobora no kurenga aho muri Iraq muri Afghanistan no kwanga ibigo by'ubuvuzi ugomba kubisetinga nkuko muri Amerika bisetinze amashuri abana babo bigamo ugomba kuyasetinga ayo n'amafaranga y'igihugu ari gusohoka n'ibindi n'imirire n'ibiki byose Ubushinwa bwo mu gihe burimo burigarurira imitungo kamere yo hirya no hino ku isi budakoresheje amafaranga menshi abashinwa bo ntuzigera ubumva bavuga mu ntambara abashinwa ntibavugwa umuntu heruka kumva abashinwa mu ntambara wenda yaza muri comment akatubwira ariko bo barwanisha siyasa gusa n'udufaranga batakaje bagatakaza udufaranga duki ndaza kukwereka inyandiko ya Harvard University kaminuza ya Harvard wenda uze kuyibashyiriraho niba uri bushyire wanje kumuraho cyangwa niba uyishyira hano kuri screen simbizi igaragaza ko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo gusa
hari kampani 450 zirenga 450 z'abashinwa muri Kivu y'Amajyepfo gusa. Ntabwo mvuze muri Kongo yose, ndavuga muri Kivu y'Amajyepfo gusa. Izo ni kampani zirimo zirabyazwa umutungo kamere wa Kongo, zirimo zirabyaza umusaruro. Kongo rero reka nyibabwira abantu batayizi muri struggle yizi ntambara. Ubu Kongo imeze nk'umuntu ufite umurima yakodesheje n'abantu babiri babanyembaraga. Kubera iki? Twari tuvuze mu masezerano ya 2008, ariko yuze ejo muri 2025 usanga Kongo yarasinyanye na Leta Zunze za Amerika amasezerano yo kubyaza umusaruro umutungo kamere w'amabuye y'agaciro ari muri Kongo. Abo banyembaraga babiri, umwe akaba Ubushinwa undi akaba Amerika. Ni bande bari kurwana icyo kibazo ndumva tugisubije. Muri Kongo kugeza ubu ni bande bari kurwana ndumva kugeza aho tugisubije. Kuko aya masezerano ya 2025 Amerika yongeye gusinya na Kongo nyuma ya 2008 Kongo yasinyanye n'Ubushinwa. Bivuze ko abo banyembaraga babiri, umwe ugenzura 70% hagomba kuba uburyo bw'uko wa munyembaraga wa kabiri nawe aza akaba yamusunika akamuhigika ya 70% cyangwa inarenze nawe akayigenzura, sibyo? Noneho nibyo nakubwiraga byagiye binyura mu zihe nzira kugira ngo Amerika ihigike Ubushinwa muri Kongo. Reka ari byo duhita tunajyaho. Abantu bari bukaza 2022 ko muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hari ingabo za East Africa, nyuma haza za SADC, haza abacancuro, haza. Mutangire mutekereze ngo izo ngabo zose zagiye zihava gute mu nyungu zande kugeza aho tugeze uyu munsi ubu. Hasigaye abarundi n'abashinwa gusa mu ngabo. No, ingabo za East Africa zavuye muri Kongo zite, SADC yavuye muri Kongo ite, abacancuro bavuye muri Kongo bate, kugeza uyu munsi ubwo turi kuvuga Burundi na Uvira n'abashinwa gusa. Uri kumva imbaraga Amerika yagiye ikoresha kugira ngo isunike aba East Africa bagende bahigame, isunike aba SADC bagende bahigame, isunike abacancuro bahigame, kugeza ubwo ngubu Amerika isigaranye n'u Burundi n'Ubushinwa gusa ku isahane yitwa Kongo. No kuvuga ngo Amerika isigaranye n'u Burundi kubera ko u Burundi nabwo bufitanye amasezerano mu rwego mpuzamahanga yemewe na Leta ya Kinshasa. Burabizi ko Leta ya Kinshasa na Leta y'u Burundi basinyanye, amakuru akavuga ko abarundi nabo bemerewe amabuye na Leta ya Kongo kugira ngo bayifashe kurwanya M23 n'abandi wenda mitwe bavuga ko yitwaje intwaro bagiye kurwanya, ariko notama M23. Nyuma yo guhirika East Africa, nyuma yo guhirika SADC, nyuma yo guhirika abacancuro, ubu ngubu uraza no kukimbaza wende bijyanye na Uvira ndatekereza. Ubu ngubu abantu basigaye na abarundi akasigara n'abashinwa. No kuvuga ngo uzarebe ukuntu abantu bagiye bavamo Amerika yabikoze kugira ngo ihangane n'abashinwa ari bisigarana kwa kundi nyine usigarana n'umunyabigango mugenzi wawe. Amasezerano y'abashinwa na Kongo, hari n'indi nyandiko mfite ndaza kuyibereka ngira ngo ibinyamakuru byaranayanditse ubwo President Tshisekedi yajyaga mu Bushinwa, banditse ko yagiye gukora renegotiation kuri negotiating. Hari negotiation, hari na renegotiation, wongera gusubiramo kuvugurura. Yego ibi bintu rero Amerika yagiye ibikora ibishaka. Tariki 28 z'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka 2025 kaminuza ya Harvard nibwo yatangaje magato yifatwa rya Goma nako umunsi umwe Goma ifashwe. Kaminuza ya Harvard nibwo yatangaje zira kampani 450 zirenze 450 z'abashinwa, ngira ngo abantu bazibonye. Abantu no basubira inyuma bibuke cya kiganiro twiye dukora tuvuga kuri Pact Saint-Servanda. Urakibuka nawe? Yego ndabyibuka neza. Ari amasezerano byaje kugaragara ninde no mugabo wakoraga muri office ya Tshisekedi, none member yitwa nde reka ndebe. Ni umugabo wakoraga yitwa Eric Nyindu Kibambe, wari umuyobozi w'agashami k'itangazamakuru muri presidence ya Tshisekedi mu 2023. Uyu mugabo yatangaje ko amasezerano hagati ya Kabila ya 2008 hagati ya Kabila n'abashinwa yari atari amasezerano hagati y'ibihugu. Yego, ako kantu banze ugakurikire neza. Kukurikira neza. Eric Nyindu Kibambe wari umuyobozi w'agashami k'itangazamakuru muri presidence ya Tshisekedi 2023 yatangaje ko amasezerano yabaye hagati ya Kabila 2008 n'abashinwa atari amasezerano hagati y'ibihugu, yari amasezerano hagati ya kampani zigenga z'abashinwa na Leta ya Kongo.
buriya amasezerano hagati y'ibihugu abadukurikiye babyumve, igihugu kigeranye n'ikindi amasezerano kuyasesa byakomera kurenza uko wasesa amasezerano hagati y'igihugu na kampani. Donc nk'ubu ngubu abo bashinwa bagiranye amasezerano na leta ya Kongo, izo kampani zishobora kujya kurega leta ya Kongo ikavuga ati twebwe twabayeho mucukuraniye M23 habakuye ntabwo ari twe. Bajya no kwirega wenda ikaba yanatanga n'amande n'ikiru bikarangirira. Ariko amasezerano hagati y'igihugu n'ikindi kuyasesa birakomeye kurenza gusesa amasezerano hagati ya kampani n'igihugu. Ako kantu wenda bakumve. Uyu mugabo rero witwa Eric wakoraga nk'umuyobozi w'agashami k'itangazamakuru, Eric Nyindukibambe, yatangaje ko 2023 ayo masezerano yabaye hagati ya kampani zigenga z'abashinwa zicukura amabuye y'agaciro na leta ya Kongo. Uri kubyumva? Bikubitiranye rero n'ibi bya 2025 nakubwiraga ko abanyamerika nabo bari binjiye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro muri Kongo bagamije guhigika abashinwa. Bikaba bivuze ko rero ku rundi ruhande ko Amerika yo yasinye amasezerano hagati y'igihugu n'ikindi, mu gihe Eric we yatangaje ko yari amasezerano hagati ya kampani n'igihugu. Reka tugaruka ku kantu kamwe nakubwiraga mu kanya. Ku itariki hagati ya 24 na 29 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka, abantu basubire mu binyamakuru barebe ni iki cyabaye kuri iyi tariki 24 kugeza kuri 29 z'ukwa gatanu muri uyu mwaka wa 2025. Tshisekedi yagiye mu Bushinwa, noneho ahura na Xi Jinping, perezida w'Ubushinwa, ahura na Xi Jinping. Ibinyamakuru icyo gihe byinshi byaranditse bivuga ko Tshisekedi yagiyeyo mu gusubiramo amasezerano bari baragiranye. Ahubwo ndi kintu hano tutamenye neza, ese aya masezerano yaba yarasubiwemo? Baretse yagiyeyo gusubiramo amasezerano bari baragiranye. Bagiranye na leta yowe na Tshisekedi cyangwa na Kabila? Na Kabila. Ubwo rero icyo gihe ntabwo ari leta kuri leta, icyo gihe ni za kampani z'abashinwa yaragiye kuri negotiating. Kuki ari atanegotiatinze nyine kampani z'abashinwa akajya kuvugana na Xi Jinping? No kubera ko Ubushinwa urebye imikorere structure y'ubukungu bw'Ubushinwa, iyo kampani bayohereje hanze bayohereza nko mu izina ry'igihugu. Ira Communist Party ifite uburyo ikoramo mu bukungu no gukontorora nyine ubukungu bw'igihugu. Ubwo rero abantu bakurikira Tshisekedi yahuye n'umugabo witwa Li Qiang. Li Qiang bahuye ari kumwe na Xi Jinping. Li Qiang uyu ni umuntu umeze bamwita premier mu ntuza mu Bushinwa. Uyu muntu premier twamwita nk'umuyobozi mukuru wa guverinoma udiringa n'ibintu bya economy, akanadiringa n'ibintu bya guverinoma. Wenda ku ruhande rumwe abageranya na minisitiri w'intebe, ariko ntabwo ari minisitiri w'intebe w'Ubushinwa kuko we ni adiringa nabyo nk'umuntu wo muri Communist Party. Akarero nagahiga ubundi kataracibwa n'undi mu president wari wese ku rwego rwa Afrika. Kubera iki? Kubera ko ni gake uzabona president wo muri Afrika yakirwa kuri iriya tapi y'umutuku akakirwa na Xi Jinping ubwe, yarangiza noneho akandi gahigo Tshisekedi yaciye ni ukwicarana n'uyu Li Qiang ushinzwe ibintu by'ubukungu muri Communist Party y'Abashinwa, noneho ukamwicaranya na Xi Jinping. Abantu wenda mukurikirana ibya politike muzabikurikirana mumenye ngo ni ba president bangahe ba Afrika bicaranye na Li Qiang na Xi Jinping ku butegetsi bwe, noneho barimo baganira ibintu by'amadiro nyine arebana n'ibyo ngibyo. Ahangaha Alexis, ikintu nshaka kumvikanisha nuko Tshisekedi icyo gihe yakiriwe nk'umwami, nka kuri abakira ba Putin. Yakiriwe nk'umwami, yakirwa mu buryo bw'icyubahiro bigendanye n'ayo masosiyete y'Abashinwa. Ubwo navuze muri Kivu y'Amajyepfo gusa 150 arenga. Ubwo ntabwo mvuze ya ruguru, ntabwo mvuze za Katanga, ntabwo mvuze za Ruaraba, nyine ntabwo mvuze ahandi hose ari amabuye muri Kongo. Navuze Kivu y'Epfo gusa. So umve ako gaciro bamuhaye Tshisekedi. Bivuze rero ko kwirukana za kampani 150 twabonye z'Abashinwa byakorohera ubutegetsi bwa Kongo nk'uko nabivuze, mu gihe burimo burakira abanyamerika. Tshisekedi yatabaje ngo bazi kumufasha kumwamururaho M23. Ni muri ubwo buryo rero, ariko ubwo ngubwo ndimo navuga ngo ni bande bari kurwana. Nicyo kibazo. Reka tuwe dushyize hano evidence abanyamerika n'Abashinwa, hanyuma turebe nyine n'amatekinike abantu barimo baragenda bakoresha. Karija urakoze cyane kudusobanura kuri icyo kintu. Ariko leta zunze ubumwe za Amerika bifitemo inyunguki ko mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano leta zunze ubumwe za Amerika zikubyegeka ku Rwanda.
ubwo ugarutse kuri ka kanama kateranye iminsi yashize yashize nabonye ambasaderi wacu Ngoga, mbona ambasaderi Zephirine wo Burundi, ntuza ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye. Okay. Alexis, imikino ya politike ni imikino iteye ubwoba. Urebye abantu bamaze gupfira muri intambara yo muri Leta Zunze yo muri mu burasirazuba bwa Kongo, uribuka ko Trump cyagihe arimo asinyana n'abakuru b'ibihugu bombi yabikomojeho aravuga ati miliyoni zirenga ingahe z'abantu bapfuye. Nukuvuga ngo urebye iyi ntambara abantu bamaze kwipfiramo, nta muntu numwe wakwemera ko ayifite mu ruhare. Byanze bikunze kwemera ko ayifite mu ruhare automatically amaraso y'abapfuye akujya ku bitugu. Niyo mpamvu Amerika nayo ibikwiye gushaka uwo ibyegekaho. Birabazwa muri football yo terimigezweho bavuga ngo none kitsinzwe birabaza turabyegeka kuri ibifitemo inyungu kikubyegeka ku Rwanda urite wumva icyo nyine bivuze. Sibyo? Gusa nyine abantu ntibazatungurwe Amerika ijikanashyiraho inkiko kuko iki kibazo cyo muri Kongo ndi kuri kamera abantu barabifite bazabisubiza inyuma babirebe cyane ko ari n'amadocumentary twagiye dukora nko mu myaka yashize tuvuga ko Kivu zombi bizagenda gutya na gutya abantu akaba ari bwo batangiye kubibona. Amerika izazana inkiko mpuzamahanga zashyiriweho Kongo kugira ngo bino bintu byana hirya bikemuke. Byanze bikunze bazafata abantu barundarunde banage muri izo nkiko Amerika izaba yashyize kuko hari umuntu byanze bikunze ugomba kubazwa ikiguzi cy'amaraso y'abantu bapfiriye hariya. Ubwo rero warumbaje ngo bifitemo nyungu ki, ntabwo yabyemera nayo igomba gushaka ubibyegekaho kugira ngo niza nizo nkiko. U Rwanda se twe twabyemera? U Rwanda twe twabyemera ko babitwegekaho? Aho ngaho muri politike harebwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ninde ufite uburenganzira n'ububasha bwo kurushyiraho. Ntabwo ari ikibazo cyo kubyemera no kutabyemera, harebwa ububasha bw'uwarushyiraho. Okay. Hanyuma se kanije gufata Uvira bisobanuki ku ntambara hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Ngira ngo twabivuzeho gufata Uvira ni nko gukura Burundi muri game. Nakubwiye ko abantu basigaye babangamiye inyungu za Amerika no muri aka kanya no Burundi kubera ko bifitanye amasezerano mu rwego mpuzamahanga yemewe na leta ya Kongo. Bafitanye amasezerano. Abandi ni Abashinwa. Ubwo rero gufata Uvira umujyi uri strategique kuri Bujumbura nka kuriya bisobanuye mbere na mbere gukura Burundi muri iyi game ya Kongo. Twavuga ko rero Amerika ishaka gukuramo Abarundi kugira ngo batazakomeza kuyivundira mu bijyanye no kuba yafata ubwo butunzi ikabukontorora ikajya yakomeza guhangana n'abagenzi babo b'Abashinwa. Uburundi buraza guceceka burekeraho? Nyiri nkota ubwo nyine ikinyarwanda kirumvikana nyiri nkota ni ufata urwuba cyangwa ni ufata ku kirindi nibyo ntabwo bavuga ngo buraza guceceka none biraba bisobanuye ku Burundi rero gufata Uvira. Reka tugisubize twifashisha amagambo amugane ya Zephirine uri ambasaderi w'u Burundi mu muryango w'abibumbye. Ejo bundi yaravuze ngo gufata Uvira n'ubushotoranyi bw'aka kanya kuri leta y'u Burundi ku buryo budashidikanywaho ku buryo bisa naho ari ukuvogera ubusugire bw'u Burundi. Ibi bintu wenda badukurikiye ni nko kuba woroye inkoko ukajya ubona agaca kari kwisirisimbya hejuru yawe muri ibyo biti kera aho ngaho uri kubyumva icyo bivuze. Mu buryo bwa economy, mu buryo buri politike, mu buryo bw'umutekano no mu nyungu Uburundi bufitanye na Kongo, ibi byose bibangamiye Burundi gufata Uvira. Byanze bikunze abantu barabizi ko Uvira na Bujumbura ni impanga ndetse n'abavuga ko nanjye ndi mu babivuga ko M23 idashobora gukontrola neza Uvira mu gihe idafite Bujumbura. Kandi koko hari n'amakuru twatangiye kubona y'amadrone ari guturuka Bujumbura karasa mu minembwe yatangiye kwarasa. Bira bintu biragoye cyane biranaremereye gufata Uvira udafite Bujumbura. Byanze bikunze haraza kuba mu tuntu tw'udutero shuma, utuntu tw'udukoryo nk'utwo mu gihe bitarasobanuka. Rero gufata Uvira byanze bikunze hari icyo bisobanuye ku Burundi bijyanye na economy, bijyanye na politike, bijyanye n'umutekano wayo. Ubundi kugira ngo Uvira ibeho neza na Bujumbura ibeho neza nuko bagomba kuba bafitanye imikoranire ya hafi kandi bombi bumvikana. Iyo mikoranire urabona ishoboka hagati ya M23 na leta Ndayishimiye? Muri politike nta kidashoboka Alexis, sinkuza kubikubwira. Nta kintu kidashoboka buri uyu munsi
ushobora kubona mu gitondo nka kwa kundi twabyutse tukabona muri Katari uwari waravuze ko azahurira n'undi mu ijuru baricaranye muri politike nta kintu kidashoboka dushobora kubyuka tugasanga rwose Makenga yicaranye na Prime. Ibyo ni ibintu biba biri aho. Politike n'ibindi bindi abantu bajye bayigendera gake. Hanyuma mu mboni zawe ubona AFC/M23 ishobora kwinjira mu ntambara yeruye n'u Burundi? Kuriya yafashe Uvira ikaba baturanye oya biragoye kuba M23 akinjira mu ntambara yeruye n'u Burundi byaba byishe igitekerezo shingiro cya M23. Igitekerezo shingiro cya M23 nuko iri kurwanira abakongomani bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Urajya gutera Burundi ubushaka wiki? M23 nishobora gutera Burundi yego urajya kubutera ubushaka wiki kuri kurwanira abanyekongo bavuga ikinyarwanda bari kwicwa babatutsi bazizwa uko nicyo gitekerezo shingiro cya M23. Yego ndabyumva pe. Uratera Burundi ushaka yiki? Ngaho M23 ntago iri gutera Burundi. Ntabwo bishoboka. Ariko mu kanya mu magambo yacu tuvuze ko hari drone ziri kuva i Bujumbura zikarasa mu minembwe. Kwa kwiranswa ntabwo M23 yatera Burundi. Kubera ko igitekerezo shingiro cyayo. Ego. Izatega ibitugu bayirase nuhagaze ku mupaka irase vuga ngo ntabwo dushaka kujya mu ntambara n'u Burundi. Urumva ko atari igitekerezo shingiro cyacu. Yego, intambara igira ideology yihisha inyuma. Ideology iri inyuma y'intambara icyo urwanira nicyo gishobora gutuma utsinda cyangwa ugatsindwa. Sinzi no bari kubyumva. Nutangira gutandukira icyo urwanira uraburi muri risk. Nabo barabizi ibi ntabwo ari ibintu ndimo ndavuga kubera ko batabizi. U Burundi bya bimaze iki kubutera. Reka twibutse abantu ko abarundi bari muri Kongo mu buryo bwemewe n'amategeko. Yego cyangwa hoye? Yego burebe cyane rwose. Abarundi bari muri Kongo mu buryo bwemewe n'amategeko. Yaba amategeko mpuzamahanga n'amasezerano yasinywe hagati y'ibihugu byombi. Gusa biramutse bibaye ko M23 iteye u Burundi. Alex iki kintu kinote. Byanze bikunze byakongeza intambara y'akarere. M23 iteye u Burundi. Yego. Cyambere yabitandukiriye igitekerezo shingiro cyayo. Icya kabiri yabishoje intambara ya kabiri ni ya mbere itararangira. Sibyo? Icya gatatu ni M23 ishinjwa ko ishigikiwe n'u Rwanda. Icya kane ni u Burundi bwakunze kuvuga ngo mu gihe twaterwa nubwo babyita Red Tabara n'u Rwanda ruzaba ruduteye. Icyo kintu abantu barakizi. Urukumva ibyo bintu kuntu byabibaye agatogo. Rero icyo nakubwira nuko u Burundi M23 gupfa gutera u Burundi byaba bigoye. Hashobora kuba udutero shuma tugamije kucecekesha izo mbunda nkuko M23 kunze kubivuga, ariko byateza amahano ku Rwanda kuko abarundi nabo biragaragara ko bahita batera u Rwanda. Kuba barushinja u Rwanda barushinja gufasha Red Tabara. Nubizi ko abarundi barushinja gufasha Red Tabara. Kandi burya reka nkubwire wenda bavandimwe bambabarira ariko abarundi bavoma hafi. Abarundi bavoma hafi ntibanatinda mu bya diplomasi nk'abakongomani. Icyo kintu abantu bakimenya bakunda kwigaragaza. Ibyo bintu bya diplomasi no kujya kuvuga bo niba bikunda. Ndetse bumvise ko batangiye ngo no kwegereza ingabo ku mipaka. Naho nashagaga kujya. U Burundi hari amakuru avuga ko bwamaze kudeployinga abasirikare hafi n'umupaka w'u Rwanda. Imipaka ihuza u Rwanda n'u Burundi abantu barayizi. Hari wa Ruhwa, hari umupaka nyine waho mu Kirundo bavuga, hari Nemba mu Bugesera. Hari ndetse hari niyo mu ntuzayo za Gisagara. Naho bahana umupaka n'u Burundi. Hari ndetse na Karakarere Nyaruguru. Hari n'umupaka wa Nyaruguru. Kanija u Burundi bwakunze kuvuga warubigarutseho ko niburamuka butewe n'u Rwanda binyuze muri Red Tabara narwo ruzatera ruciye mu Kirundo. Baravuga ati ntabwo ari kure Kigali. Ubona intambara hagati y'u Burundi na leta y'u Rwanda iri bushoboke? Abadukurikiye mu nyemerere kino kibazo Alex abajije tukigabanyemo ibice bitatu. U Burundi bufitanye ikibazo n'u Rwanda. Yego. U Burundi bukagirana ikibazo na Red Tabara kandi u Burundi bukagirana ikibazo na M23. Ibyo nibyo bice bitatu nshaka ko twumviramo iki kibazo. Hani bigaragara bishoboka ni Red Tabara cyangwa niba koko Red Tabara hari agakungu ifitanye na M23 birashoboka ko yakora penetration igakora idutero shuma mu Burundi. Nari maze kubivuga ko M23 yo gutera u Burundi bigaragara ko bigoranye kuko yo ya M23 yakwikomereza za Katanga na za Ruaraba iciye igacyamika hano za Karemi ngira ngo ibintu nk'ibyo ngibyo bikagenda bigafata kuri wa muhora wa Robito
hari umuhora wa Lobito dukunda kubabwira Lobito corridor ibi rwose nibyo bishoboka pe amahirwe menshi kuko hari niho hari amabuye menshi za Ruarabana za Katanga n'ibindi u Rwanda rero narwo kuba rwatera Burundi muri ibi bihe wumvise ko nakigabanyijemo ibice bitatu yego nahere kuri M23 kuba itatera Burundi ngeze ku Rwanda u Rwanda rero narwo ntabwo rushobora kujya mu ntambara n'u Burundi iki gihe uravuze ngo iki gihe next time diplomasi y'u Rwanda iri kuri pressure yo kuba bari kuyishinja ko u Rwanda rufasha M23 ko rwateye Kongo ko rwagize gute ntabwo ntekereza ko abategetsi b'u Rwanda bashobora guhita bajya mu yindi pressure kuba ngo rwateye Kongo none ruteye n'u Burundi ntabwo mbitekereza ntekereza ko simbona ko u Rwanda rwo abanyapolitike b'u Rwanda bafatiye pressure ngo bayigereke y'u Burundi kuko ayo n'amakosa baba bakoze atari bwigera abaho muri politike ubundi rero bwo kwegereza ingabo hafi y'imipaka n'u Rwanda ni mécanisme de défense kuko baravuga bati turamutse tukabwaye igitero ntabwo yaba ari Tabara ahubwo yaba ari u Rwanda kimwe na Kongo nako nyine iri mu Rwanda na M23 yaravuga M23 RDF ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo rero ntekereza ko u Rwanda rwahita rujya muri duel n'u Burundi ibyo byo ntabwo bishoboka ahubwo M23 icyo navugaga ishobora gukomeza muri wa muhora wa Lobito mu gihe urawibuka ndawibuka je ndavuga Lobito corridor wa undi abanyamerika bashaka kujya bibiramo amabuye bayakura muri Kongo bakira Zambia bagera za Angola na zahe bakayazamura ntekereza ko igishoboka ari uko M23 yahita yikomereza kugira ngo ujye mu Burundi igakomeza Karemine za Ruarabana za Katanga ikaza guhuza umurongo wa Lobito u Rwanda narwo kubera pressure ruriho mu buryo mpuzamahanga muri diplomasi rufasha M23 nibyo watangira kuvuga ngo Loni ngo Amerika ikabyegeka ku Rwanda abafaransa ku Rwanda bose ku Rwanda ntabwo u Rwanda iyo pressure rwayirenga ngo rufate n'indi pressure ko ngo rwateye Burundi muri iki gihe twaje tubona ibisasu biva muri Republika ya Demokarasi ya Kongo biva mu Rwanda ku bwa FDLR iratera rwose yagabye ibitero byinshi mu karere ka Musanze yego na Nyabihu ndatekereza yego u Burundi biramutse bigenze bityo u Rwanda rwakongera ugaceceka ati imuturase iki ngiki ni ikibazo cyabare cya diplomasi kurenza uko cyabare cy'intambara udutera ushuma two twashoboka ariko intambara yeruye erega bene nagoye ko ibihugu bya Afrika kimwe kiyangaje mu ntambara n'ikindi ngo ndaguteye biragoye kubera kurebye n'imbaraga biba bifite ziba zisukuma ari ubukungu bari ntabwo ari diplomasi bikemangwa ari imero y'abaturage bikiri ikibazo biragoye ko igihugu cya Afrika cyakiyangaje mu ntambara niyo mpamvu kuba ko intambara za Afrika atari z'abanyafrika kandi turi kugenda tugana ku musozo ndabona n'ikirere gitangiye guhinduka ese urabona Uvira urabona ute nyuma yo gufata Uvira urabona iyi ntambara ya M23 na FARDC iri kugana he Alex icyo kibazo nagisubiza mvuga ngo bizaterwa no gushaka kwa Amerika kuko twabonye ko ibintu byose biri kubera muri Kongo biri ku mugongo wa Amerika niba ishaka gukomeza ikagera kuri Lobito nkuko twari tubivuze M23 ishobora gukomeza ikagerayo ariko biragoranye kumenya ibya situation y'iyi ntambara kuko ahigeze biragoranye kwa assuming icyakurikira ariko mu buryo buri strategique mu buryo buri economique wenda no mu buryo buri militaire bw'intambara M23 ifite uburyo yakomeza ikagera Ruaraba ikagera Katanga igahita ifata kuri iriya corridor ya Lobito ariko biragoye kuba wabyemeza kuri ubu ngubu kuko niba mubibona M23 ahantu yagiye ifata ahantu ikabanza ikarekeraho ikiyorganiza ibintu ikongera igakubita hane muribuka ifata wenda duhereza Rucuru yarakubisira kubitira hafata irabanza iritonda irongera iriorganiza irakubitira kubita ize za Masisi irongera iriorganiza irakubita ifata mu bice bindi iriorganiza irongera ifata Goma ifashe Goma irongera iriorganiza iramanuka Bukavu ifashe Bukavu ubonye igihe yamaze itarajya Uvira baranakaniye ariko biriya ni strategie militaire ntabwo ari kuba kwitahita igenda musururu moja ahubwo ibigomba kubanza igasekiriza aho hantu ikashyira organisation politique militaire économique ikagarura ituze mu baturage ikaba no kurokirita inimvikanisha ingenga bitekerezo yayo ishingiyeho ubu rero nabyo icyakurikiraho kugira ngo tumenye ko M23 izakomeza Katanga na za Ruaraba igiye gufata ikindi gihe ibanze sekirize Uvira ibanze irebe diplomasi yayo n'u Burundi uko bazabana n'abarundi bibi ibanze imenye ibyo byose kizakurikiraho nibwo izamenye ngo what is next ariko ibifashijwemo na boss ibyo rero bivuze ko nyine twategereza igihe kugira ngo ongere habeho n'izindi mpinduka kugira ngo tuzamenye ngo what is the next step ya M23 niyo mpamvu warumbaje ngo nyuma ya Uvira
urabona uti ntambara M23 ne FARDC ko tubona bari kumanuka bavuga ngo tugiye gufata turagiye tugeza M23 nyine iyo strategy nayo insobanuye ifata hani kabanzi kahagenzura igihe kirekire wigeze kubigarukaho tuvuga mu madocumentary yagiye aca kuri Primo Media Rwanda tuvuga ukwigenga kwa Kivu cyangwa se balkanization ya Repubulika ya Demokarasi yego ubu none ubona kwagerwaho cyangwa nubundi bizaguma mu magambo cyangwa bigende kwa kundi Tshisekedi yavugaga ngo ntabwo igihugu cyacu kizigera gicikamo kabiri. Alex nkuko iki kibazo nkunze kugisubiza kwigenga kw'igihugu ntabwo ari ibintu bibaho umunsi umwe cyangwa umwaka umwe nta nubwo rwose wavuga ngo imyaka ingahe habaho ibisekuru n'ibisekuru bikagenda bisimburana birashoboka ko Makenga birashoboka ko Ntaganda birashoboka ko Rorankunda bagiye babitangiza bakazagenda ababyeyi babo nabo bakagenda abana babo bakagenda abuzukuru babo bakagenda hagenda hari ibisekuru n'ibisekuru gusa ikigaragara nkuko nkunze kubivuga bitinde bitebuke twaba turiho twaba tutakiriho abuzukuru bacu baba bakiriho batakiriho biragaragara ko igihugu cya Kongo nibikomeza gutya kizacikamo ibice gusa nabavuga ngo ni ryari ntabavuga ngo bizagenda gutya bizakorwa nande shobakabilite yabyiragaragara ite ibyo byose wapi ntawamenya gusa ikigaragara cyo nibikomeza gutya byanze bikunze igihugu cya Kongo kizacikamo ntabwo rero wavuga ngo balkanization yabaye umunsi ntiwavuga ngo balkanization izabejo ntiwavuga ngo nejo bundi ariko ikigaragara cyo nuko gucikamo ibice kwa Kongo ko kuragaragara ko kurashoboka Karija turi kugenda tugana ku musozo sinzi niba ari ikindi ufite wakongeraho kugira ngo shimire abo twari turi kumwe muri iki kiganiro simbese ntacyo gusa nagusaba kuza kwerekana ya article ajya nagiye mvuga kugira ngo abantu bayabone nka zira kampani 450 z'abashinwa zirenga 450 edari zinacukura mu buryo budakurikije amategeko wenda tutarasoza reka nkubaza kubera cyo ubundi M23 idafata Warikare sinakubwiye ngo ninde ufite telecommande y'iyi ntambara ninde uzagena izakurikizaho nyine nibagena uzakwebeza bikuru nakubwiye ngo Amerika nirimo irahigika uzitse impamvu nuko araribo wenda nanjye makuru nifitiye bitewe naho nasomye nuko ngo hari company z'abanyamerika zikorera muri Warikare zituma rero M23 idashoza intambara ubwo hari ingingo nawe twakwemeranya ariko hari kugenda ariko wumvise se ko yari yarafasha akabwira ati mwe muhavukaza kwabika bira nyine nibyo bikwereka ngo ninde ufite telecommande y'intambara ariko urumva muri buryo buri geostrategique geopolitique biragaragaza ngo intambara irerekeza he ninde uyikontorora cyane cyane ariko abantu bagiye bakomeza kwibuka Robito Corridor uramuhora Robito twabwiye amafaranga leta z'umwe za Amerika zashoyemo muribuka ko Joe Biden yarangije manda nta gihugu na kimwe cya Afrika kandi agiyemo yajya kuyirangiza akaza muri Angola akaza azanywe niyo deal yonyine kandi iyo deal nabwiye systeme ya Amerika ukuntu ikora politike ya Amerika ni systeme par systeme kuvuga ngo Trump yanenze Biden ko ari umusaza kuvuga ngo yamunenze ko atageze kuri ibi ntabwo yabikuyeho ko azakomereza kubyo mugenzi we systeme igenda hindi ntabwo byavuga ko Robito Corridor mu nyungu za Amerika kandi abanyamerika bo batandukanira ku bindi ariko inyungu z'igihugu kiba ari ikintu bahuriyeho ube Trump ube mu Republican ube Democrat Biden they don't care icyo bitaho gusa ni inyungu z'igihugu yego reka rero nshimire abari badukurikira ariko mbere uko tugenda reka nibutse abantu ko Machegare Vocation Center ari ishuri rwose ryigisha imyuga riherereye mu karere ka Bugesera hariya nyine mu murenge wa Ririma ribafite rero scholarship ku bantu bashaka kwiga imyuga itandukanye bafite imyuga rero itandukanye irimo multimedia ariyo gutunganya amashusho amajwi ndetse n'amafoto bafite umwuga w'ubwubatsi bafite rero hair dressing gutunganya imisatsi n'inzara bafitiye umwuga w'ubudozi bafitiye gukanika ibinyabiziga by'amashanyarazi ndetse n'ibikoresha moteri zitwika moteri za essence moteri ziri combustible bakagwisha n'amategeko y'umuhanda nakarusho kuri ibyo rwose wava wize n'amategeko y'umuhanda ku buryo rwose ushobora kwava nawe ufite ikindi kintu wungukiye muri Machegare Vocation Training Center rero iryo shuri iyo scholarship ukuntu imeze wishyura amafaranga make ni 300 gusa ku muntu wiga ntabwo anagera nuko ari approximate yego ku muntu wiga wa mu kigo urumva rero umuntu wiga utabamo we yishyura make kurayo yego kandi umuntu uba mu kigo nyine nawo uba wishyura aho kuryama
ibyo kurya n'ibintu nyine ukonsoma, amazi, umuriro, ibintu cyane umunsi n'amanywa, umunsi n'ijoro. Yego. Iyi rero izi trainings zimara amezi 6, amezi 5 uba wiga mu ishuri, hanyuma ukwezi kwa 6 ukajya muri stage. Dore nk'ubu intake yatangiye mu kwezi kwa 9 irarangira ejo bundi mu kwa 3 my idea. Ubwo mu kwa 3 bazaba bari muri stage, ntabwo bazaba bakiri ku ishuri, bararangizanya n'ishuri. Amakuru yuko ba prince ngo batangiye gushaka ahantu ho gukorera stage. Aha, urumva ko byaye umusaruro byaje. Rero tubibutse ko batangiye kwandika abazatangira kwiga. Kutabwiye ko bafite ubudozi. N'ubudozi di. Bafite ubudozi, bafite gusudire. No gusudira yego. Kudoda ariko ku budozi ni nabivuze. Ahubwo sudire niyo nibagiwe. Ntuza welding. Yego. Ubwo rero abantu nibabagane biyandikishe. Ibi ntabwo bireba umuntu ngo yize secondaire, yize kaminuza, yize iki. Upfa kuba mbere ufite ubumenyi bw'ibanze, niba ugiye kwiga multimedia ntiwajya mutazi gukora computer, kuri computer wenda kugira ibyo ukora. Yego, wenda bakwigisha kamera, imikorere yayo, bakwigisha editing y'amafoto n'amajwi, bakwigisha ibindi, ariko uba ugomba kuba ufite basic skills. Ari keretse wenda nk'ibijyanye no gukoresha imashini doda bashobora guhera A0, n'imisatsi bashobora guhera A0, ariko hari ibintu biba bifite intuza yibanze, nosiyo zibanze, ku buryo umuntu abaza icyuma harya bya bindi mufunguza bakanisha n'ibiki, amakizi nyine, amakizi hari zo bita Allen keys, hari zo bita screw drivers, hari zo bita maze kutwibagirwa mo duke ariko nyine ushaka kubagana wabahamagara kuri 0791 31 41 55 rwose bakagufasha. Machigali Vocation Training Center iherereye mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ririma, rwose si kure cyane uvuye ahantu bita Riziyeri. Yego. Ntabwo ari kure cyane rwose, ubibona ni hafi abantu bazi igororero rya Ririma, rya Bugesera cyangwa se rya Ririma, aho riri ebana ni hafi aho ngaho kabisa. Karije rero ngushimire noneho. Alexis, mwakoze cyane, reka nshimire abari badukurikiye, nshimire kandi abanyifurije koroherwa. Yego, twongere no kwishimira kongera kukubona kuri kamera za Media Rwanda. Ibiganiro kuri urubuga nakagaruka. Ciao. mucuruzi ngufitiye inkuru nziza, wivunika rwose, kuko Swatasi irahari ku bwawe, iragufasha muri byose ukeneye. Wowe icyo usabwa no gukora urutonde n'ibisobanuro by'ibyo ushaka kugura, byose bigomba guturuka i Dubai, amazina yabyo, ubwoko bwabyo, ingano yabyo n'umubare, hanyuma Swatasi kabigufashamo. Wivunika wishyura amatike y'indege, hoteli, umwanya n'ibindi bigenda ku rugendo rwawe, kuko ayo mafaranga wayazigama. Itike y'indege yarahenze cyane, amafaranga yishyura icyumba cya hoteli, kongeraho amafunguro n'ibyo kunywa, utibagiwe umwanya ndetse n'amafaranga utanga ujya kugura na kiriya. Sigaho rwose ibyo bishinge Swatasi, kuko uwo mutwaro yawe ugutuye. Iyi kampani zabyoroshya ikungure kurushaho, maze ayo mafaranga kugarukira ari inyungu aho kuba igihombo. Mu byo tubafasha kugura i Dubai harimo imashini z'ubuhinzi, izo mu nganda, izo mu biro, imashini zimesa, izikora indi mirimo itandukanye, spare parts, imodoka, telefone, mudasobwa, amasaha ndetse n'ibindi byo mu maduka bituruka i Dubai. Akandi gashya rero nuko mbere yo kubigura tubanza kukwereka amafoto n'amashusho wakwemeza ko ari byo tukabigura. Ibi bikoresho iyo bitumije bikugeraho hagati y'iminsi 2 n'3 kubinyura mu ndege, mu gihe ibinyura mu bwato byo ari hagati y'iminsi 30 na 45. Swatasi uyishyura atageze kuri 1/3 cyayo yose wari kwifashisha mu gihe wagiye i Dubai, maze ikagufasha kwegeranya ibyo waguze no kubikugerezaho bigiye. Ushobora kutugana aho dukorera Igikondo, cyangwa ukatwandikira kuri 0788 67 85 97. Gukorana na Swatasi ni ukuzigama amafaranga, umwanya no kwirinda ibikujagaraza.